Play Pibaro, ni Priang Subhai Pi Jakre untuk kubor jengi upet ngor cable news. Hashwa bingne kemi ki kubor ki babnia ane kejanmien ngene paishwa jagi mat ki bakongsan joko kubor mentag tayo. Kiyo kejing dan ki bayap na kejing betayu dynamite ha krem do yong bian ha East Janta Hills syaka arpusan ngut. Menjur ke kenhun menteri ban penkelai ke Meghalaya Outstanding Sports Policy pada ke draft Meghalaya Outstanding Sportsman Direct Appointment Service Rules. Aishwa yak ILP nang ta sekran ya karel yang skam MP u Dr. Ricky AJ Sengkon. Gular ke Sarkar Pedang man plat kisah ya gibil ke bedangsa apa gejal Jivan Mission hapo obrai rempang ong menteri ketenat PHE. Kejing syapnya Buraja Raghuvanshi yo ajamin no arngot namar bam dan kisaki ke babiang. Bon Kishnong Kim yo kam tikna kejing siu ru kesakut lut yaki ke Riboy District Congress Committee persya ya ke Viksit Bharat Jiram G Act Hanongpo. Bad ngaklempoi perkat bagajing persangkan seso ngasngo komen ngasngo yok mensiam ngasngo jak thait ong uba haliwar kalong kejingja ke besosir kai bat ke bapen par yang kriat ha ke baki pulit kali yok sai kat pratli kimet yap joginong bela na gawe ke parti do yong bean ke badan hatang sko ha ke distrik East Janta Hills kani kejingja ke lalong ru kejing pensisha ba syam lala ban tek lakam ka kamti do yong bean ke badang yai beteng ha kani kejela. Kejing yap na kejing betai dynamite aku bagi pardo yong bea yang katan mensngat tang sko ha East Janta Hills kala kenjo syaka arp sanmut kat haka hendru tarik urempang arhajar arpun rio. Kani keja hadian ba haka hendru tarik urempang layok bensai sandru teli kimat yap bad way pat nong bela ula mensau udai ubala klat no Negrams Hospital na kejing stomjer. Superintendent ki pulet ke distrik East Janta Hills Vikash Kumar ula pensisha bagi pulet liok ban kami ki arngut ki beriau ki berhenti akan ke jengja. Ini ki arngut bala syakem ki kentep yu form cermang lai penderus nam kerta ubana jalap het pordong bat usyamehi war sau puar senam kerta ubana sutengah po wailong. Lara ikini ki arngut cek yang syari ke bala aibor ki pulet ban set ikini salai seni ban penlong ya kejeng tokit ke babania. Sahnyongut kinong bala kidang dan kejeng ma kidang dan hapok kejeng sumar. Kejing saya ki mediap kalau ngobistam nomor kejing yang kejaka kemaranap bat gebama bandrong nomor kejing bekai. Sarkar bagi bor penyak distrik yang sedang mensyami disenjam ki betengek ban pengat ya kinong lek bean ya ki kendon ki ban penstam lagi. Ini kejing ja ke masyarakat kalau pengen biang ya ki bor sensyar lor kejing long sebab palat akan ti do yong bean. Mensyami kejing em jaginong belah ki baduk ki bawan nakal yang kejaka. Hadu mentak ki badang don hapok kejing Semar Hospital ki kentop ya Udawa Sherpa, Raju Tamang, Zamil Ahmed, Shanki Shela, Bam Bahadur, Deb Malakar, Korna Monggal, bat Ulalit Magar. Had a very tragic incident that took place in East Janta Hills where a dynamite explosion had occurred at an illegal coal mine in Minsingot, Thangsko area in East Janta Hills. This happened today at around 11 a.m. As per the current reports, about 18 people are reported dead because of this blast. One person is injured and has been shifted to the Yalong Civil Hospital.
one SDRF team and several personnels from NDRF are already at the site. Our police department also is at the site, including IG of the Eastern Zone is already there. At the same time, officials from the mining department are also there, and of course, the local administration. Uh, this incident has happened in a interior location. It's about 25 kilometers from the headquarter. It takes about approximately 3 hours to reach from the headquarter. Very difficult terrain, and it can be only accessed by 4x4 wheel. From the government side, we have asked two of our cabinet ministers, Mr. Lakman Rumbui and Mr. Vailat Mikishila, to go to the district as well as to work their way and reach the site, meet the officials, and have a detailed discussion and meeting, and take necessary action which has to be taken. And at the same time, Deputy Chief Minister and myself have been in touch with the district administration, with the departments, with the police, and we have instructed the police to take full action against those who are responsible for whatever has happened today. You're aware that in the state we have already started the process of scientific mining, and at the same time, individuals who are involved in any kind of illegal activities, number one, action will be taken. As I said, whoever is responsible for this particular incident, very, very strict action will be taken. We will not let anybody who's involved in this let go. But at the same time, as I said, that with the starting of scientific mining, it is expected that all our miners will apply for the mining. Now the option is there. These are things that cannot be tolerated anymore. So therefore, we will take action against all those who are involved, and at the same time, urge all who are involved in any kind of mining activity that scientific mining is now open, and they should not, I repeat, they should not engage in any more of any kind of illegal activities which endangers life. We are waiting for further report that comes in, and based on that, I will be in regular touch with the press. I will regularly inform you. I will update you about the information myself. But this is the information that we have as of now. So I thought I will share that with you. Levels inquiry will be held as to number one, which illegal activities were going on by whom, including aspects of why this dynamite blast took place, who was responsible for that, and what was it related to. We're not aware about this. I mean, the real details and the facts. So we have to find all those things out. Every department will have to go into all details of what's happening, and at the deputy commissioner level also there will be inquiry. The police level also there will be inquiry. So all the related departments, all the related activities that are taking place, each and every aspect will be looked into. And as I said, and all those who are responsible for this, very firm action will be taken in this case. But I can only say this much, that majority, it seems majority, again I'm using the word it seems because I've only received it on WhatsApp. I think it's not proper for me to say it without getting a confirmed official note. But it seems that most of the laborers, or a majority, are from outside, but there are some local laborers also. That more than 1,000 cases have been registered, more than close to 1,000, hundreds of people that has been charge sheeted, and therefore at continuous basis the administration is continuing their actions to catch the people and to the as mentioned in my statement given earlier, that this location also is a very, very interior location, which is not accessible through normal routes, and requires 4x4 vehicles to enter there. So you can well imagine that in a large space, it is not always the easiest thing for police with a limited manpower. As I said, limited in the sense that
for normal law and order situation, we could have normal manpower and sufficient manpower. But if the police is expected to also do regular surveys and search and in details, it would require much more larger manpower. But also, I'm sharing with you that we have also given necessary instructions in this comprehensive action and report that we're going to do, that additional manpower from the police side will also be sent. IG himself has gone. So all those aspects will be examined. I do remember this aspect of thing. I don't know whether it was the same mine, same location, same area or not. I'll have to see. The details are not there with me right now. But as I said, that's the reason why, as mentioned in my tweet, my message that I put earlier, that we will be doing a comprehensive inquiry into this, which will include this particular aspect also. Ka jingyalang jang kerhun menteri kebelalong ha kesipalai kala menjor ban penkelaya ke Meghalaya Outstanding Sports Policy bad ke draft Meghalaya Outstanding Sportsman Direct Appointment Service Rules. Ban ajing mentoi kino hilakai ke bapau nam bad ula pentip ru bak sarkar jela kahap ban penlut praspa kat nyau kelur tengka ha ka sisnam na ke benta ban siu ke tulab ke batamai na ke benta ke palat arpula hejarngot kino hikai ad hoc bad SSA. Habe keren bagi nong pathai kubor Menteri Rangba Ag Jelau Konrad Kongkal Sangma Uloong bagi sarkar jela ke habat penlut praspa khat nyau kelur tengkah ke sinam ban penteri kam ke rukom siu tulap ke betemai ya palat arpula hejarngot kinai ke ad hoc bat SSA bat kani kan trekam na dok sitrik uyayong arhajar arpu hundrio kani karai ketemu ban penbeno ke jingdawa ke balas slam ban penbet renti ke rukom siu tulap bat ke jingshingan ke kam na ke benta kino hikai Uloong babaru kini ki igin saja ha kini ki hindro pos ni banwan bat an sapentri kam ke neguru kom siu tulap ke batamai hapo ke shitrik uyayong mentag senam. Bagani ke jing siu kan kentup ru ya ke jing penkiu tulap memala ke senam lani ke increment ka jing penhe ke tulap kat kum ka jing tre slam lani ke seniority bat ke kendon ban senyang syaka contributory provident fund. Pay framework for fixed pay teachers under the education department. As you're aware, this decision is a decision where the ad hoc teachers and the SSA teachers mainly, numbering approximately 23,099, uh, who were receiving grant in aid. And of course, in SSA case, they were receiving also the uh, structure that was proposed from and cleared by Government of India. And different structures were being given to different teachers. And hence, there's been a demand for a very long time that there should be some kind of a structured pay. A framework should be created, and there should be some kind of security in terms of the job for the concerned teacher. For the last 6 months, we have been in discussion with the different teachers and different associations. And before Christmas, we had announced the decision to go ahead with the structured pay frame. The numbers were finalized during that time, and I did not announce the numbers then because we had not approved it in the cabinet. But I can share with you that we have today approved the same proposal that was there in the cabinet today. And in the next 2 months, we will work out the nitty gritties of other important interventions that need to be taken, because this is a reform that we're doing, and the reform will have multiple aspects. And hence, while we give the teachers their salary package, the structured pay framework, there are other structures or restructuring that will take place within the schools also. So all of this will happen in the next 60 days, and we will be implementing the new structured pay framework by 1st of April 2026. The total amount that will be spent on giving this structured pay framework to teachers is approximately 817 crores, will be the annual impact on the state government.
Ka Kanhun Menteri ka Jela Meghalaya Kalamanjur ban Penkelaya ka Meghalaya Outstanding Sports Policy but ka draft Meghalaya Outstanding Sportsman's Direct Appointment Service Rules ban ai jing matoy ikinoy ilakai daga papenkai ka special kada ikinoy ilakai ki bapawnam. Ukonrat kongkal sangma uloong baka rule ke batamai kan ailat ikinoy ilakai ki bajab ikita kemai ka jing ilakai pala itu kum ka Olympics bat ka National Games ba ntung kam bet haki tenat sorkar. Lihat ru ba ansipan kai ke special kada na kebentak kino ilakai bapau nam ban pen tikena bakan dan gejing pentot ke jing pen kerdan bat kiwe gejing mentoy ya kiwe pat kinong trei jeng kitran. As you're aware that there is a 2% reservation for sports persons in the reservation policy. And in the past, there was always a confusion as to who will certify these sports persons and how will they certify, and who are recognized, who are not recognized. So today we have come out with a small rules and process under which the sports persons 2% category will be certified by the sports department, by the directorate, and it's an online application the sports persons have to give. And once they give that application, a set certificate will be given to all eligible individuals, so that with that certificate they're able to apply for this 2% sports person category reservation, because it was not there earlier. Also, as per the 15th Finance Commission's rules, or rather the recommendations, as you are aware, that an additional 0.5% of debt to GSDP ratio was allowed in the to be taken up in the physical deficit of 3.5% was allowed. I stand corrected. Physical deficit of 3.5% was allowed. So therefore, every year, every state government has to pass this the Fiscal Responsibility Budget Management Act has to be amended, so that it allows the particular state to take that 0.5% additional amount. As I said, this is for the whole country. Every state is allowed, and this has been allowed by the Finance Commission. So based on that, this year also we are amending that. So that was one of the agendas that was taken up, and of course this will be placed in the assembly for approval. At the same time, in continuation with that, we have also come out with approval for the draft Meghalaya Outstanding Sportsman's Direct Appointment Service Rules. So the rules have also been approved, so that this can go ahead. And basically, we have decided that we will come out with a special cadre. In this case, in a nutshell, a special cadre will be there, where those who get the medals in those specific tournaments that we've mentioned, like Olympics or the national games, South Asian games. So there are few selected games which are categorized. So this does not apply to all, as you all know. It's not that every single championship this applies to. It applies to the recognized games. There are 6 of them. So based on that, whoever gets a medal, and based on the medal, a certain category will be given. And we have decided, as I said, in order to ensure that there is no effect in the service of other employees and the staff in the departments, that there will be a special category that will be created. A cadre will be created for the sports person, outstanding sports person, and it will be as per the individual, and the post, of course, will discontinue once the person retires. So that will ensure that we give the post to the person, as well as we ensure that there is no disturbance in the promotions and other things for the other service, other staff of the departments. So these rules were made today. Were passed today in the cabinet. Ka Kanhun Menteri Kalamanjur iki kendon trekam na kebentak ka Captain Williamson Sangma State University ban peniat bet igur kom trekam jogani ke skul ba. Ukonrat kongkal sangma wala pentip bagi kendon trekam ke Kalamanjur ki kenthop ya ka academic calendar ka jing pediang ya ka jingwan pulia ya ka admission ka jing siu ka bai pulia ki kod ni ki benta jung ka jing pulia bar ki examen hak postgraduate. Ulitho bagi dan bon ki kendon ki bhapan ajing menjur daga Kanhun Menteri.
There were proposals for approval of the regulations of the Captain Williamson Sangma University. As you all know, there are regulations under which the universities function, whether it's the regulations on the common academic calendar for both undergraduate and the postgraduate programs, regulations on admission to postgraduate departments, regulation on fee structure of the postgraduate departments, regulation on course structure of the master's program, regulation on master's degree program in arts, science, commerce, law, library, and information science, regulation in conduct of exams for master's degree, program in arts, science, commerce, library, information science, so on and so forth. There are multiple regulations, totaling 11 of them, which has to be cleared by the cabinet, and that was approved today. And based on this, the uh, functioning of the university will be streamlined. Uh, the next decision that was taken by the cabinet was regarding the appointment to the post of vice chairman and four members under Rule 5 of the Meghalaya State Commission for Women. As you're aware that these particular posts were vacant, and hence these have been filled up. Uh, right now, I don't have the names immediately with me, but I will ask my team to kindly forward the names of the vice chairman and the four new members who have been approved to be appointed to the Meghalaya State Commission for Women. Number 5 was the approval of the Meghalaya Prisons and Correctional Service Bill 2026. This again is as per the guidelines that have been given by central government, and the Meghalaya government and the department has adopted those. UMP na ka Shillong Parliamentary Constituency Shaka Lok Sabha u Dr. Ricky AJ Sengkon ulong ba kumunong mikmat rengkat ba keseng Voice of the People's Party u yang skemalor ke jingdawa ban pentrekam ya ke inline permit ha ke jela bad ula kran syairu bakin amla ban pediang ya ke lentiral ada 4 don ya ke inline permit ban ai ya ke jingyada UMP ke Shillong Parliamentary Constituency u Dr. Ricky AJ Sengkon ula pensyai halor kenong rem ke baskem jong u bageseng Voice of the People's Party VPP halor ke jingdawa ban pentrekam ya ke inline permit ha ke jela Ula kentu ik sarkar India bagadi ban bura mekarai belashim dak yang dorbar tauan ke jela bad ban pentrekam no ek inline permit klem depan slam sure U Dr. Ricky Sengkon ula kedau bagi jingdawa yak inline permit kamdai tanggamat jong keseng VPP Nrek dengan resolution bela pedang da baru kita kot yang dorbar tauan ke jela Meghalaya Ula ong bo ula dap thok dak siti je ke sarkar India halor kania bad ukermen baka sarkar India kan sengap ikesur jong kipai driulum Unu MP ula kentu ke sarkar jela ban pensyai balai bagi dangkeren penban ya kirukom terekam ke besriye mek ILP ne kata ke bagi ong ka ILP like mechanism ni kiwi kirukom ya dah bagi juk kibreu kelada pediang ya ke resolution halor ke ILP Ulaban bagi sarkar jela ke deben yang scam bat penken mau nak por ke sarkar pedang halor ke jingdawai ke inline permit Hakabe di bak ILP kwa pen syai lu handi bak parti ke Voice of the People Party ke election manifesto jongka kalbo ke ILP kum ko wen ki mat jing dawa pat kum tu haka ngala thot de sithi pan nomor kam dei tam pan mani ka Voice of the People Party kani gede ka rai kepala waktu ke resolution ke bershim da ka dorbar thawan jong ka jela ka jongi pan dawa ya ka ILP te kejing dawa gede ke Islam pat ngadon ke jingkermen bagas sarkar pedeng kan pediang ya kejing dawa ke jong nama kolong ke berengkap pat lain nak ILP tim dei ban berkat ki wepat ni hapan penskem halor kani kejing dawa ya ka ILP
Yang man pen scam ya kicing dawa halor ka ILP ngilai isipun kicing yakhi ngilai isipun kicing dawa ki mau merendam syata ngilap penihar kan tunjuk hindai haduk kat haduk mentaro nak kalian ke sarkar pedang ngimi iya kata ka senjam ban ai tang ita i cingkerman kendiat ro ke ika daw tharai So hang ni pi suka ka sarkar jelar kadon ke bentak makrau so pan yai lek pan yai dawa ya kini ka LP da kiwi pat nomor gede ka bentak jo ka sarkar jelar pan lek pan yai pan kan mau pan yai dawa mo ya kini ka jing dawa ka ba kum ka jelahi kalau ka badon kam padu kata-kata tingi idang sian pat nak kalian jo ke sarkar jelah ka ong ba kin persyang non banwanda kata ka ILP light mechanism apa ka jelah ka kicing i jong pialor kan ni Kani ke pengamlaan skutu nomor day gitu hikwe don benta kaban pas itu ka resolution bandawai ka ILP te bakin ong sada kumway pat ngamlaan skutu pali beki kim dawa betik tanyak ILP Halor kejing temu banwan ra ekelentiral u Dr. Ricky Sengkon ulong baki kam penroy gidan kejing mentoy bat kejing do jing mentoy. Ndek kejing ada kejat benriau kadai kebuan hakmat Uneu MP ulekentu ke sarkar India ban bura me kejing long kerpang jang kejela Meghalaya. Ulong bakane menta ke syong hak sarkar India ban le ala kebenta ban penhun ya kejing dawa bela slam jegi pat ba. Batkin omla ban pediang ya kelentiral ada 4 don ya inline permit ke banyada. Ka sarkar India kadai ban senguthu ba kadai ke benta jongka ban buram ya karai jong yang darbar to an kejela Meghalaya la ban drop shushu u Dr. Ricky Sengkon. kumpa itip hi kajing wan jongka rel kenyerap tambah riswai kata ngaso lihap pandon ki lat jingeda pat ngapoi biang KLP kebengi au kedikawai kita te ahini shot LP nanta met kiwai kita ki kumka tirel nde bingim don ngina don po kajula kajuli te ban si ban wan ya kita tirel skui jaka don kam shwa ban kumno ban yata ya kanika jela kajumi na kajimwan jom ki brave ki nabar ki gomde ki aishnong na di ki mau kita ki nak siang jong kaput kan dokter hamno kijing bahar ki don kijing mentoy don mga try shoban poisi kita shwa kawi shwa mo ni kerman pengin yo shwa kumga KLP bat nanta pada sakini ki bede bat ka ta kum kalentirel habai dei bakani ka ILP ngisutu bakadi ka badon kam tika iki senjam ki bakam ting tharai na kaleng jong phi ba pin chim khnang wat betikna ba kajela kan yo e kani ka ILP anoi pi kumba kalau mentai ke besar di sarkar brek mar ke begini dawa betami daka mau kai yang terbar jom kejelahi kalau buat kamar te setengah ka sarkar brek bahkan le ya jom kebentar ban burom yani ki pad dulu liba dona kini kejelah Meghalaya ban ai kada kecing tawa kecumi UMP ke Shillong Parliamentary Constituency u Dr. Ricky AJ Sengkon ulapin pawe kejing Sokya halo kejing hiar kerukom terekam hak sekolah ba North Eastern Hill University Nehu. Kumu beliau baladon benta bagane ke sekolah ba u Dr. Ricky Sengkon ula dawa teng anak sarkar India ban wengno ya u Vice Chancellor u bamenta. Haba keran higilat patai kubor Une UMP ulong bagi kena pule kinong hikai bagi kinong terai ke sekolah ba Nehu kem don cuk kejing syania au Vice Chancellor u bamenta. Ulang shosho bagane kalawan ra ke jing syakta ke bajur ya ke nam bagu buram jeng skol ba Nehu ke menshwa kala kieu ba ndrei menta kala hiar penban UMP ulaban bagane ke jinglong jingman ke skol ba Nehu ke kata om tang ya ke skol ba ndrei baro ki college ha ke jela
Ula pekamau ru banaduk menchua keladon kajing thut kajing tung yo Vice Chancellor haga bateng teng lami ke kenram haduk ban peniat tang dau pro Vice Chancellor. Uli tu budang ap bat bud dian mentai kerai jong kayeng dorbar parlimen halo kini kajing dawa ban weng no yo Vice Chancellor. Ula ong ba ke sarkar India ke diben chimkia namar ke puli puti ke digalau wei jong gari. Haba keren halor kajing hiar kajing pulih kari berkawai Dr. Ricky Sengkon ula kedau ba kajing penteri kami ke National Education Policy NEP kelam dapat kajing long jingman haki bentah ki bahatrai kalong kadau kebon rai kajing hiar ke pulih putih tang ha jela Meghalaya ndri ha kari hi berkawai ula kedau ya kania ba kajing le ki jela kum ke Tamil Nadu ki bela persya ke kurukom kawan rai kajing kala ke bena jrong kelam dawat benia ya kajing long jingman ki jela Nihu hot kumbu no hikai laju puli tengah po skul pak nihu ton ka is ya kacing long jaman juga skul pak nihu ka skul pak ka bla pau haki snem gulit no re mata kacing kiar ka joka de lo joka ta ka ra ikut ka mat apo parlimen ru ban dawa bagi sarkar kan wek no you tu visi mangi soto hi ki badona po nihu nadu ki mai kai ki trei bat komjuru ki knas kul ka don shu kata kacing shanya hakar kom trei kam jongur te bade lo kata na dawa kum tau na mikmat te na dan apenta ayu bekas sarkar pedeng karai ayu halor ketuka ba napu akmat apok ka jeng darbar dengan kebinti ba nem yo hi ke jupap dan le do menta nampat yo ke nun ka jupap te ngendang budin te ba kumbakalong menta hi u kanihu kamde pan ong bakam don visi kadang don hi dong bat uju hi te tanpa kerkom trikam pada kamlong ka itnat kamlong ka berhenti kamtam lele mata ki officer kum registrar finance officer kim don no tika kata hai ka jing yai ti jong ka dika skul ba kat kum kajing hi jong phi doktor ka ikat ta ka dau ba ka phi i ba ka dehu kan hiar kat hakani ka rukom ai jing syakri syakani ka jela jungi ki bodi kita mo kajing hiar te bat keren ye kajing shisha ndai tanga le ka skul ba nehu ka puli puthi ha ka jela jungi ka rindia hi paro koi kada hiar shisha te bat kiton kirai ke ba ala bno kirai juga sarkar India kajing wan ra juga ye ke NEP lese kajing temu juga kalong ka ba ndre haga bete bat kum ki jela ki jongi ka kata jurwa namalo da pimpala ban penpiang ek mo hamadan ban shuwan ra ek nang tena jrong klem da tit ek jinong jiman ka po kalong ka ma kalong ka ba sa ban i ta kum kalong ta ba te nomor ka ta ki don ki jela kum shpo South India Tamil Nadu ki persya ya ka mereka NEP te ko sarkar pedeng hi na sngoba baka shimmi knu gerai kade ban pet kmi banda wat banya banda tibha ke jing long juman na kawi ke jela shikoi ke jela te kuta kadika habiri kadi huru ina do ki por kamchwa por baka wanra e to baki onka to choice based credit system kajing temu kalong ka ba ndre la klem pat su thu pat yak ke badon mo ka ta jur pat ya ka jingyat pe ya ti tenak tu dau apo ki college kim simala wat ban pen ra tu te ta se ke ni pi ki wan ra ka ba ta jur ya ka jingyat pe ya ti jong ka puli puthi te kum ta po ni hu ki don spun ki kum ka be de bat jong ka jin thum yo by chancellor ndei tamanta
nadu kipor menchua in kema kala dum kipor hakaba ajan kum ars dam tam kaba udan betang acting vice chancellor te kat kum gitu api suki basuki ki kitab jorba ya kajing ya pet ya inti jong kapuli puthi school ba nehu kaba pet bakmi ru ya ki mai college ki bon hapo kanika jala ka jongi te ka sarkar kni hi ka hapan shimkhia ya kini ki khamtam bedem kapuli puthi Menteri Ketenat PHE Kejala Meghalaya Umar Quis and Marak. Ula pentip bu Menteri Kesarkar Pereng uba kemi Ketenat Jal Shakti ula kular ban penbet no ya kejeng penslam mansiu ya kibil ke basa ateng jangka Jal Jivan Mission hapo unu benai rempang. Nalor keni uli itu ru baki kam kilaya cakamat ban penbiang ya ke umbam umdi lengbaga New Shillong Water Supply Project. Hagajing temu ban penbiang Syah Kinong Sosnong, Menteri Ketenat PHE Umar Quis and Marak agalai trek urempang arajar arpun rio. Ulalit banjurip benia kejingnyat kakam haga New Shillong Water Supply Scheme Project kabadan haga Shnong Nongkali. Habagran gilat patai kubor Menteri ulapan pau kejing kemen hadian buli baga jing tray kaliat cekmat wada pedang kejing ia kibabun. Ulito bakum balai pun nakispa ke civil work lalak ban pendap. Kajing penbiang ya ki pipe bat ki kor ban ring kala jandap bat kata hadu kendai pau nak sispa. Menteri ulito bagajing tray kala slam namar gijing halor kejaka kebela shimpor kumpasisnam baneslok bat katanat kala hab ban pengkerya kejaka shna kadam namar kejinglong kejaka kabarana ba. Menteri ulito ba anda ladap kena ke project kan omlong tang na kebentangan New Shillong Township ndaikan penbiang umru ilai pu artli kisnong ba marjan. Ulito bagawa ken kalong ketolong gababiang ban menta ka thong kalong ba khatsan MLD ndrei kathong ba khatdu akan poi hado sanpo MLD. I went to the dam site. I'm very pleased to say that the work is progressing very well, and I hope it will be able to complete as per the stipulated time. The civil works completion is at 30%, and procurement of pipes, pumps, machineries, etc. is at 90%. There was little delay because of land issues there. So our officials have gone for a negotiations which took almost a year, and there was issues of dam site also. We have to shift the dam site for the second selection site, which is the present construction site. So therefore, it took almost a year with regard to negotiations for land, etc. And construction of road towards the dam site is very challenging. It's a steep gorge kind of a location there. So therefore, the construction of road was also taking some time. But now, road has reached till the point, till the dam site, and construction is going full swing. Almost the foundation part is completing. Digging of the earth, clearing of the earth for necessary construction for the dam is almost done. Within next 10 days, we'll be able to start the construction of dam. So therefore, we are hoping that within this working season, to a certain extent, the dam will be able to complete. At present, I don't have the figure here with me, but then our target is very certain that 2 years was given. So 1 year to already spend in negotiating with the land issues and all, and other challenges. So 1 year is left. We'll have to extend the time. So therefore, but the company is going all out. They are working 16, 7, 18 hours a day. Just imagine 16, 17 hours a day. And they're trying to complete next year itself. Once it is completed, it will cover the New Shillong Township as well as 32 villages very close to that New Shillong Township. If I'm not mistaken, 15 MLD we are targeting, but ultimate will be I think 50 MLD. So initially 15 MLD will be sufficient for New Shillong Township.
Menteri Ketenat PHE ke Jela Meghalaya, Marquis and Marak, uletu ba Menteri Ketenat Jal Shakti jong ke Sarkar Pedang ulukular ban penbet no egajing penslam mansiu ki bil ki basateng hapo ke Jal Jivan Mission hapo unu benai rempang. Ha kajing alang Delhi bad ki Menteri Ketenat PHE ni ke Jela Baro, layok menekran lor ke rukam peniat bad ban peniat renti yaki skim bayadai bad ke Jal Jivan Mission. Ulitu baga Meghalaya lembat ki bagi jelai ke lepan pau kajing sokya halor kajing bampat yo pisah nak Sarkar Pedang kabla kata ki kontraktor. Kini ke skim kabla sedang nodok kesenam arajar kat kendai ketemu ban penbiang syabrok ki teliu yang hakitan nong kendong. Bat watla ke Meghalaya kala yang bah ke rukom terekam kajing pelat pisah kalong kajing kabah kemat mentah. Jal Shakti Minister, Mr. C.R. Patil has called all the PHE ministers of entire country to have a policy dialogue on operation and maintenance part of the GCN. So all the ministers came there, attended, all the ministers attended. We discussed the policy dialogue also, how to go for a operation and maintenance part. Apart from that, every state was raising about the pending bill payment. So Government of India has noted it, and Honorable Minister C.R. Patil has said that he'll look into this matter within February. That's what we were told. We are Habakran halor ke election syaga Garo Hills Autonomous District Council. Unang yalam kaseng NPP ubalong ru Menteri Sarkar Marquis and Marak. Ulepan bana bagi NPP kan ikun habarok ki constituency jangka Garo Hills Autonomous District Council. Bat ketup kerteng jangki kertong gan samino hapok kini katayo. Ulang bagaseng kadang penbit penbiang ya ki kerteng namar kidan gijaka hakaba kinong pan tiket ki poi heru nyungut hakikat tu kan ki jaka. Marquis and Marak ulo kadau baka kongres kala ban long kaseng kaban ai kejing khon beteng persya ek NPP. Uni menteri ulepan pau baka TMC kala ban penyeng kertong satya hakene kenti. Bat uliok kubor bagi MDC bamenta jaga TMC kala ban khon kumki kertong klemseng. Walau kentaj ban keno ek TMC kum ga jahat ke balangam. Ndre pensyai bagi NPP kalong ke bakloy ban khon teng habarok gijaka ban penne ya ke bor jongka. GHDC elections, we are at the final stages of selecting our candidates. We'll be finalizing our final candidates within this week probably, and we'll be declaring all the candidates very soon. And we are working on some other constituencies now. Some of them have already been finalized, but we have not declared yet. It's kept pending because we need to have a discussion with our committee members as well. So we are at the final stage of considering the candidates. How many constituencies you plan to contest? We will contest all the constituencies in Garo. I would say that maybe Congress might be the next party who will be fighting with us. Also, what I'm hearing, TMC is not going to put up candidates. That's what I was told, but I don't know what that is an internal matter of the party. So therefore, I don't have much knowledge about that. But what I'm hearing, they're not going to put up any candidates. That's why we're aware of that. Arngot ki beliau ki bala syakam hakabayade bagi jing syak peniap u Raja Raghuvanshi uban endor bagi ladan keti hakaban pendo ya kisabut. Kini ki arngot keliok jamin no namar ba amsyam layo ya kanu kesaki ke babiang persya ki hadien beladap ya kejing toket ke babenia. Halor ke mukaduma basya peniap unong kayin endor u Raja Raghuvanshi arngot ke basyakem halor kejing keno penjulor ya kisaki kata ubalbir air bar yo wajutip ngubalu bad ulo kendra sing tomar kilalat no hadien bakatran kulit kala file ya ka final report ak yang syari. Superintendent ki pulit District East Khasi Hills uba Vivek CM hak arterik urampang arhajar arpun riau ula pentep laplat ini ki argot namar ba amsyam layo kanu kodok saki ke babiang persya ki hadien beladap ke jing toket ke babenia. Superintendent ki pulit ulaong beladap ban file ya ka charge sheet ke baar hakane ka kam. Nagilaingot ki basya kem menchwa halor ke jing keno penjulor ki saki tang uwei ubla sya keno ha ka charge sheet ke baki argot ki lalat no. Ula benrap bro baka jing bishar kan ya cekmat syan kumpalabo haka fast track court
namar gejing kya jong de kam ka be dei ba gejing penyap brio kat kum gejing pentep jong ki pulet ki yang cari keladap kentaj ya gejing pan jamin jong kanong selah ha kene kam penyap kata ka Sonam Raghuvanshi Nalor ke Sonam empat dan kanu gejing pan ya kejamin kebawan niki wei pat ki besya kenok dan keti ha kene kam Haki por ki balalet ki pulet keladap file laga charge sheet kebadan Nyospa kendai posla haka yeng syari judicial magistrate first class haka seorang subdivision. Kibisya keno akan digejeng penkrea bapeniap lane ke murder conspiracy. Ikan top ya ke Sonam Raghuvanshi kepada ke Kurem Uraja Raghuvanshi Uraj Kushwaha kebala keno bude uparlok jong Sonam Vishal Singh Chauhan Akash Rajput badu Anand Kurmi. Ya Uraja Raghuvanshi la peniap agapor budang dan hak jeng dek kasya seorang unai jembang jong senam arajar arpusan. Yang cari kalong kebala kloy ban cimbishar ke kam apa ka fast track court. The second charge sheet has already been filed, and from those 3 people, the last 3 people who were arrested for destruction or murder, only 1 person has been charge sheeted. Others have been actually discharged as a final report mistake to effect because of their non-involvement. But circumstances at that time made us we had to take the step of arresting them. After investigating, we found that only 1 person is involved. I have not got the thing of when next hearing, but it will be very soon because the court is moving in a fast track and all that, and so I think perhaps in the fortnight the next hearing will come out. Superintendent ki pulet ke district East Khasi Hills uba Vivek Siem. Ula pentep bagatanat pulet ke lasya megi senjam ki batamai ke bagantop ege jinglum ya ki biometric database jong ki brio ki baklem jakasa. Ha ke sorchelong bat kadau jong ke jingbun ki kamto ke dai namar ka jingjelai jong udrox. Halor ke jingjelai ki kamto aganong ba shelong. Superintendent ki pulet ke district East Khasi Hills uba Vivek Siem. Ula pentep bagatanat pulet ke lasya megi senjam ki batamai kentop ya ke jinglum ya ki biometric database jong ki brio ki baklem jakasa ha sorchelong. Uba Vivek Siem ulu pencai bahaganong ba shelong gidan bon mut ki brio ki basyuyat shanishatai bat ki bamlin menle ki kamto. Bantai la kami kani ki pulet glas dang menshna ke database ke babnya. Uni uhe pulet ula kadau bagadau ke bala penlong ban bon ki kamto kalong nama kajing jelai kinong di drugs hukum jo. Kani kala penlong ki brio ban melian ki kamto bat katanat pulet kala penklan ya kajing pahara ha kapor menmiet. Ula kentui kinong syong ban long ki bahusiar kam tam bon bagi kamto ki jahaki yeng bagi try ki klem brio bon sngi. Ula batha bagi try yeng ki de ban pentep bagi syong ni ki brio marjan ada ki let jinglet sejengai. Ula itu ba kajing satu ya ki tok ru kalong bajer pa menta. Kumta ula kentui ki try jing ki tok ban ombo ki kali ni ki arsyaka harut surok klem kajing kang tala. Ula ban bagi try jing ki tok ki de ban bo ya ka GPS device sahaki tok jongki. Wang kani harap shibo ni pulet ban kurup biang ki tok ki basya atu hagi ni gisni. Ula kentu ki dorbar shnong man chem senja man pikir bah bat ban trailang bagat nat pulet ban ra ya ka jing syong shengan ha ka imlang salang. Naba ka jinjilai pelat jangi drugs pilai ki nongtur kila jelai hi but kini ki ba commit kini ki case in burglary hi kila bod but nakaposyak por nila alert lut ya bro ki shnong ki tharu ba ki day ban shim kita ki sinjam nakashnong ru di nakanya police department hi kawai kapalong mila pun klan shisho ki checking hi minit ka patrolling hi gradan minit klan shisho ka patrolling ndrei kidan kila kinti bukiri banchin ki tayen ro kidi banchin kya halor ka benta kawai ka benta ka longba kindale jinglet bursin hi ki yeng bagri ki yeng lice house ki brio ki bala petho ye to yeng bala shang talai hangta hi ki commit bagri pin pet bursin hi ki par asar ro
yeng bla shudan bla shukam tala lai saus ni na shtiyo bil kim dan ben basa hang tu hi kit sak met to bagri ka ba pare ginom to bai kala jle ha jing to bai kro te ka ba ko ben kam ne ba kin ki try chung ni ki arshaka ki ben de long ba ban pitikna ba ka khrdop jong ka kapon edis ki ban khantala nang ta gini ki bike le tikla bo GPS le kan bha palat hi khatam ek bike ki baram ki pasum dor palat e galai lak hi ki ban bo GPS te kinjri kumita ki sanjam ki baram hi ki la le ka ba kongsan ka long ba bun ki bike ru ka ba ki bike ki de ban chimkia ka long ba ngila i ba bun ki bike ki ba sha to ki de bo shubo be harut surok te ya kata ki di ban avoid kata ki di ban chimkia ban de ban bu arot sulak hi ban bu ka jaka patikana kabala dan plat te kinjri plat dan tala khrdabru te ki giet e dan tala ek kamsuk ki kaskili ki bale ba gini ki nong tu bai ki dawan jurip sha ki dawan rekishwa ri jaka nang ta bar ki satu te di ba kasuk ka jaka ki da kasuk pakinto te kam dan ki hi bum haki jakali bum dan ki giet bum dan ki jikam tala ki jing kinjri kini kita ibo atat pun ki case le bingi la yo detect nong pi ki de break pala bu GPS te mana bu GPS ru ki break nam shalak ma kon har kom ban bu GPS kan ba kitu ibu baik kinum lap hey dan tu device ti kita senjam ki la ban sim daliang juki jongki trayen but nak lihat juga ngidang persang susu but hakini skiru ngila yo kem ampun gibre patu tre naba kajing jinglai juga jing di traksi di kini ki jingtur kinang jor sus kidang jor ki kawai ka sejam ngishin menta kalong ba ngidang shin ka biometrics more information kabere ki kmat ki sikri akti jong kini ki balong homeless ki pun wa shalom ki balong homeless ki wa shuyat makia shani shatai ha ki lat ki to te na do ki sentir ki dang to te ya kata ngi dang document ki ngi dang create ka database jong kini ki homeless ki bawan dai ki tre you ki sa shal to home you ban ngi collect ya ki fingerprints jong ki biometric machine kata ba hongsan kanang hin yo tel kaniki Kinong shnong kathan khapot jangkari warjantia kilapan pau ya gejing persya alor gejing temu jaga company National Buildings Construction Corporation ban ker sainarsha klem dabot ya ki kendon banjenga shispa sanpho pro na zero line bat kilong bagenekan lam sha gejing sha pendoe kinong shnong ya ki jakarep bat ekawa ka bakongsan hakane kathan Kajing temu jangan National Buildings Construction Corporation NBCC ban ker sainarsha klem dabot gi kendon Kalau penlong iginong shnong ha kathan khapot ke India bat Bangladesh ha kabenta jong riwar jantia ban penpaw ke jing persya ke bajur. Kinong shnong ki keno bagane ke jing temu bersna surok bat ban ker sainarsha klem da bot ki kendon kan pendo iki jakarep berkawa ki balong ke badan kam. Ha ka arp kundai trek kula lengkot arhajar arpun riau UMP ke Shillong Parliamentary Constituency Dr. Ricky AJ Sengkon. Ulah yari daladia banjurip pegatan Jalia Kola Sankhat ado Kamsing Padaswar ki bahak apok Amarem Subdivision ke distrik West Janta Hills. Kadi kejing net jurep kalong halor kejing ut ki patpa ba kejing shnai kejing ker bat kesurok akatan kaput kakta ki kampun roy akatan. Habayo abane keren bo nu MP ula pensyai bagi patba kim persya kejing ker sainarsha namar kani kawan ra kejing shongsngan. Hendrai ki persya baka company kambut ki kendon ki badai banjengai shispa sanpho pro na 0 point. Ulo ang balada ka company ke kiar palat ya ke bahak ke balabo. Bat ki patba kendo ya laki jakarep ki brikwai bat kawa ke badan kalat ban kentiu ki kam jung okai pertai kanikan ketak shibon ya ki. Uli itu basyan unse kendo ki bor peniat distrik udaloi bat kinong peniat ki NBCC ban sengap iki baro arliang. Kenang bu onla ban sengau renti syaka sarkar pedeng. Halor ka jing pahara kathan kapot u Dr. Ricky AJ Sengkon ula kedau baka kam kalong pajuat lada tung tang ya kishipai BSF. Hakashiti ke bula tho sya menteri korbari ke sarkar pedeng Amit Shah ula kentu baka sarkar pedeng gade bandon ke jingya trilang bat ki bor shnong. Namar kinong sang shnong gide ki bakam tip bahai karung kami ki beriu banabar
bat ke jingit trailang hapring gishnong ke BSF bak sarkar jela kalong kemudian kam'e ban khanglat ya ke jingrung be'an. Kita kibat ba kibat syong pasak buat kaput kiba penpau ya kijing ke baki kendu kamtam ha ke bedai ban ketuka jing temu juga sarkar India ban snai tuki jingker no apren buat ke Bangladesh suturu ke donbu ke jing temu ban snai ke Surat tin kijing bam baik kijing bam hun jong baik ba thì chúng ta ngaruh kata ding snow get clear kum tahu waktu syukri nomi kemat shim kerai bandit itu bandit itu juga kemat ban skap ya ke bagi baik baik dan ban ong ke besok kaput ban il udah juga kemat ya kata kacing temu jong kaneka company ban snai ta surau ban kunjuru ban snai lagi jengker tapi dia tu mengalami bangas suatu oleh begitu baik pak untuk jaga ki mas semupun pada ibu itu ki jing mau ki jing tawa ki jongki aswa bagi sarkar kan snai lagi jengker itu ki besok kaput kim bersah ya ke temu dengan sarkar patshna ya ban bo itu jengker maki lu kisau hi kacing syong shngan kalong ka khmat khamtam le buta choki tekum takim don kanu kacing jing na kalian ka choki ni kacing wet na jing persha halor kata kacing temu dengan sarkar patshna itu yung ka jengker mereka jing bom jing persya jongki kalong agar kerukom ba kadon dari kecing temu ke bagi ong ba ka nega company ka mut panisna ya ka panker ya ka jingker long klam da put ya ki kendon balabu ka sispa sanho ya kumtahi kum balabu ya kita ketika jing ikut mereka ki asli kiri adu ki port ki machua te kumta ka kim kalian jong ki pa ki pensno ba lada ki kim care kum badai ban care amot kandon ka jindu ka kraw ta choki na ki di jaka ki don ki lengkha ki don ki bri kwa yang tu te wat ka don tu ka wa am tu ka ba ki yo pan ka bedot ka BI kata potential nak kata tourism nak kata kam ban tong dok ha kata ter te kedi kata ka bagi kita semua ya kecil persyak kecil kita jaga lah ya te betul nak kata kan kata jual baiki lada kumtu kum bagi semua nak kalian gajongki bagi orang baka taka company kamut pat care ya taka jingker kaba kum bagi bande rai pan ngadu kum bagi orang kumbajan 10 kilometer te ketak jorki jadi ketak buat bersahabat sakweru akabede kacing pamyasai kecoki pat daloi uba pet ya tuka ilaka te itaru don jing pam hun jongki te kumta ka nakaliang jongki Tika ay pakasinjam ka pa pingsiyam ha ka bay day ber ka jing patisno ya ka kasur jong kini kinong kappo ni syatay piknang ba kanum long kaban kanang ba long kaba pet kaba shai baro ay nakaliang ka jonga nan yakndo yakini ki pet itu company ka MBCC nanta pada bat ya district administration lu pat anjing shai naki pat kumjuru yo dalai pat ka bobyang hi ka ban yo snow na kinki na porok kaya mar pat yo snow snap tang siliang lu kamlong ka badai mar ngila pan sim kadai ma ka pakala te nakaliang ka joma hi shwa ban
grand raipat ki por ki bade bet dek mi lakalong kam tam po center stage po sarkar India mas kalong kebetulan kami na pangan yo kacing tip kabashai na kiliang baro. Garibhoi District Congress Committee hakasing baar jeng ketayo kala penlong ya kejing ki ajan ke office u Deputy Commissioner ke District Ribhoi. Kum kedak ban persya ya kejing liat dan bor jeng keseng BJP ban penkelai ke skim MGNREGA syaka Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin ne ka Vikasit Bharat G Act Arhajar Arpusan. Ban peteng ya kejing persya ke bocor ya kejing liat jeng keseng BJP ban penkelai ke skim bela Shispasni ane ke MGNREGA syaka Vikasit G Act Arhajar Arpusan. Bidang yalam Garibhoi District Congress Committee kelemi biang ban penlong ya kejing ki ke berjajai hakamat ke Indoor Stadium hajan ke office Deputy Commissioner ke District Ribhoi. La saki bahak ni kejing ki ke berjajai jang Garibhoi District Congress Committee dalam kemat doba Rocky Marwen kemu presiden nalok kejing syembentaru dagi pawut kinongkit kam ke belara dagi poster ke belatho iki kentian ban penrem ya kejing liat dan board jang seng BJP. Bat bandawa ban penek ke skim MGNREGA. Habakran ginong thok kubor ba Rocky Marwen yule tho ba keseng kongres benang beteng banding persya ya kejing le jong ke BJP ya ke papen kala ya ke skim. La pedlong ha kaleng ki jaka jong jela Meghalaya ba dikui ki jela rukumjo. Ulo ongru ba kejing persya jong keseng kongres ya kejing le jong ke BJP kalong ba ke skim ke betmai kalak ta syikat dei ginong song ba kinong belasngi kam tam ke bor trekam jong ki Village Employment Council ke belawan ra jing per syikat dei naga bela penyat la Arpusnam ka benang sensyar ke kongres. Bat kani kejing kala ha kejing penteri kam kelawan hadian bela sensyar ke BJP na dok kesnam Arhajar Khatsau. Ulang syuk bagi BJP kala persyang ban pentami kinong syong da ke babenrap bakani ke skim thamai ka kentiau ya kismitre na kasispa sngi sya kasispa Arpusan sngi. Habawat kasispa sngi ru bun kisnong kemla ban pendap lut bun kisnong kidap tang ropo den po sngi ha kasisnam. Kumno nla banteri Shispa Arpusan sngi. Wa gejing sio go Bible laru mentabun kisnong kim yo syo ke por ke babiang ke belabo jing e skade e kisnong kitawan penteri kam ya ki kampen roy. Agni gesmi ade gejing ki ke bejai-jai kinong alam jang Ribhoi District Congress Committee galit bani kendoro yo Deputy Commissioner ke District Ribhoi u Abilash Baranwal panai tiru de kedor khas salor kimat jing ki bagi jing dawa ban pensngau sya ke sorkar peneng. Tang kendiat ngasukwa man penkenmau ya gipat ba nong song snong ya ka jingta bat ka jingdu nong ka bakrau jong ki snong ki thau bat khamtam ki ta ki nong belasngi lane kita ki job card holder na ka jingwan jong ka ni ka scheme ka VBG Ramji te kendian kumban shu mai phang ba ki pat ba nong song snong kin kham sngo thu ka MGNREGA haki arpho tli ki snam kala sandur ya ki snong ki thau kala ai bela ya ki nong song snong Kimdon kam maliwat bela syakiwi pat kisnong hasnong kadon kata ka bela sispa sngi. Tementa ka jing pen kelai ya kani ka skim ka jingwan ra ya kani ka an ka batmai kinong song snong ka banengkong kindu ya ka hok bela lane bandiman ya ka kam ka chongki. Ka baar kani ka VBG Ramji ka pen kemen yu pat ba da ka boong ba ngilawan ra mde ya syu sispa sngi ngilawan ra sispa Arpusan sngi. Ko kipat ba nong song snong kini ban kemen. Henry ngan ong yipi ya ka sispa sngi ka ba ka sorkar kongres kalawan ra kani ka sorkar ka ba menta ka persyang ban pendu ka persyang ban knyat wat kisnong ki thau menta babun balang kila pensange kadau kalong ba ka sispa sngi ka ba ni pentre kisnong ki thau kimla pan ban kenjo ya kata ka 100 Mondays maximum kisnong ki bala ban pentre nrupo nyopo Mondays haka sisnem bro Henry kawan ra eta ka sispa Arpusan snem ban pentame yo pat ba dei namar kata kadau ngi kinok song snong ngi hab ban suthu ba ka ni ka an ka batmai ka kta sisa kan pendu ya ka hok ka jong phi pinam la syu ban diman hak yo kam yo jam hak ni ka an ka batmai nang ta ka ba kham kta ka long ka bor ka ikhtiar jong kita ki dorbar snong ka bor ka ikhtiar jong kita ki Village Employment Council menswa ki ong ba hakapor ka ba ka sorkar kongres ka don ni pentre ya ni ka scheme leng ba ka VEC ni pentulon ya ka kam karkom siu by material ni siu hi mangi na ka VEC kas kom siu by bela ni siu hi na kaliang jong ka VEC menta
Nadu bawan kan ke sorkar BJP nadu arzar khatsau lakala Hong Kong de lut. Baro ki job card holder kimyo Bible lah hakapor ka babiang. Lada fitre nadu siningkong si sajan pimyo hakapor ka babiang pihak ban up daki tayo mentale ngayo semua ki haban up daki benai. Ki job card holder. Harbai de bat korkom supply material. Mensyua ki snong ki tau ki yo hi ban tit, ki yo hi ban jet yo tahu quality jong ki material sone ki tiar kita. Shipor la ayo vendor. Ki snong kum ka VC ki jet yo vendor. Mentah hakani ka an batmai. Ki snong kim don hokshu ban jet yo vendor. Ai contract no ban supply ya kini ki material harbai de bat kani ka an ka batmai. De na mata daw ngi kum ki snong ki tau ni hap ban smuthu. Teka sorkar ke parti kongres kadon ban ya wer ya ki parlok rang ba snong ya ki nong snong ba it ngin yang scam hot wala dak an la de pas henry ngin yang scam kom ke parti ban ya don hasnda bot pi pa ba la kum no kan ni scheme kanam de bandu la ngi pet kar kom penyat denti jong kan ni sorkar ko mentah la i kum bakwa ban pendu ban khnyat ya kan ni scheme ban pendu ya kan ni scheme te kum ka ribhoi district congress ngi pha ka message sakadong than ribhoi hi borok away haman laki block haman laki district in penlong ya kini protest but ka state wide protest ru ngin sadon haka khan arterik haka ba baro ngin sadon ka jingi kendu ka ba he ba hapo nong ba shilong jongi te ya ngi khot ngi wer gi paj ba ka haka ni ka por kom ka riboi district congress but ngi pen i ba ngi sim khya ya kini ngi don sngo khya ba ka sorkar BJP lada phikwa ban pentre hok sisai ni ka scheme da penbyang ru ya ka bai bela syaki ba bat kham tamru siuno ya ki bai material jong ki vendor siuno ya ki bai material jong ka VC ki basa kut hadu menta ka basa taki pau krur haman laki blok jong jela ka jongi Menteri Ketenat CNRD ke Jela Meghalaya ubak sosteni sotun ulong bak sarkar jela ke Pediang Sobha ya ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin neka Viksit Bharat Jiramji Act Arhajar Arpusan jong ke sarkar Pedang Bat ke Meghalaya kani onong na kani kerukom peniat ke Batamai. Ulang ru ba ke jingjabo akal era bernihat dan kam ban shimlang ya ke jingkit kliat ke Jela Meghalaya bat Asam ban perking teng daki kendon persya ki karkhana ki ba penjabo ya kal er. Menteri Ketenat CNRD ubadiru MLA ke Jirang Constituency uba sosteni sotun ulapan pau ba ke jingjabo akal era bernihat ke jingkit kliat lang jong bro artli ke Jela kata ke Meghalaya ba ke Asam. Ula pencai baga bernihat ke soalang baga Asam naduk ke jingkiang syaduk Khanapara. Kumta ke jingjabo kamuan tang naki karkhana ke badan Meghalaya. Menteri ula kentu ya ke Central Pollution Control Board bat ke Assam Pollution Control Board ban shibigi senjam ban perking ya ki karkhana ke bapenken ki kendon tiba biadai bat ke jingjabo jongkal air. Ula kubur bawat la ke Meghalaya State Pollution Control Board kala persang raidon ki karkhana ke benang ya penken ki kendon. Ula kular benekaran bat ketenat ke beriban kemi kenang ban penstat ega jing kemi ibnya habarok ki karkhana. Ula ong ba tmuru ban lum ya ki jing tip ne ki data ke bati kena halor ke jing jabo kenang ban lak ban penbet ke jing ya ke bakta ya ka kot ka khia ki pat ba. In Bernihat, it has been a very long issues that we have been discussing, and then we have come across. I myself, I'm staying there at the heart of city in Bernihat. I am going up down from Borni to Shillong, and then Shillong, Bernihat to some places there, and then to Goti, and then Bernihat is not just like in the area of Meghalaya. Right from the when you cross the Bernihat Bridge up to Khanapara, to the right there is Assam. So Meghalaya and Assam share borders. So the pollution, it cannot be stated as only from Meghalaya industries polluting the air. But we have seen from the Assam counterpart also, there are many business establishments. You all know, many business establishments are there, the industries. So maybe it is
due to the collective, emitting of air that comes out from the industries from Assam together with Meghalaya, that makes the Banihat again to the rank of from time to time that the area is it's in the most polluted town. We are not we are not getting the data in time, and then sometimes like because the pollution that again and again it comes out there in Banihat as the most polluting town, because from the pollution control board, actually they have already tried their level best, but I could say that some of the industries from time to time they try to violate. So in this way, and you know, we could witness, we could see, we could face the challenges that with the pollution in our area. Menteri Ketenat CNRD ubak Sostenis Sotonu ula pensyai bagi Sarkar Jela Kepedang Subah ya kaan bertemai kabawan nak Sarkar Pedang haka jaka jangka MG NREGA. Kat kum kejingkan ke Jela Meghalaya kan MDOA hendrakan yonong penban leng bagai dengan kompeniat kam ke bertemai. Habakiran ni kelak patai kubor menteri ula kedau berpensyai ke Sarkar Jela ke hapan bay arpusan nak sispa nak kebentak tiar bagi mar. Nri mentapat ke haban beino tang shpo na kasispa. Tuntup lang ya kejing siu sengi bat ya kitiar. Kani kan penuna kejing lut na jela ula benrap. Ula ong shushu bagi sengi terekam ke lakio na kasispa sengi sya kasispa arpusan sengi. Ba kejing mang pisa na kebentakan ya skim kan kio na ka syajar arspa hado syajar sanspa klur bakan kio syaka ar hajar klur tengka. Kabamut baki beliau ki babat iki job card kini akamai kambon. Menta ke skim kala ailat ban pentrai ru iki kamshna dan dipen bahagi yang sekolah lagi tanong kendong. Unu menteri ulu angro bakaan bertemai ke aibor yaki VEC ban petngor kenang ban amdon kajing penut baklai ke pisa. Ula maham yaki BDO ban petngor bah kenang ban amdon kajing bamsap aki blok. Menteri ulu kubur bagadon kajing ke bakrau halor ke EKYC bat ke internet iki tanong kendong. Ula kular banekaran badu menteri rang ba ke jela ban wat gilat kelenti ban penbej ya kene ke kenram kenang bakan kta ya kinong trei. What we call in kasi ngitip ke skim sispa sengi. Haki nong kendong baru dekali ke skim MGNRJ kenong ke skim sispa sengi. Dementa it is increasing by another 25 days. So we have more allocation, more fund allocation of another 25 days. Kagaba kanyarap beki job card holders. Kanyarap yaki unskilled workers bagi nyo ka extra number of days na kebuta kajing trekam kejengki agaba kilayo saat pusan sing. Kata ketika benefit nangta sakwe ke benefit ru agaba ya kejing tre. Menta iki schools kila include ba ya kenika hagini ka aka batmai ba yaki school ru lala ba yaki rural school lala ban kintup lang. Namar ba ka kerteng kala bandon da ka no ka kerteng tang ba ka state kam dai bentuno. Te ka state ka jungi ka don haka chu ngidon haka jing yono den tagadau nakilang jungi ngimdon kano ka jing persya ipriang ka kenika jing wara lain ka jing penkela thamai hai bidai kenika act. The target is like 1200 to 1500, 1200 to 1500
the total budget that we are getting. And then now, with the number of increasing of days, so it will be increasing. It may touch 2,000. That is the target. That's why. What will you do with that? See, with this target, it will benefit the people of our state, and the number of days which has been increased. These all will benefit the people of our state. Den takadau nakliang kajonga nakliang ka sorkar kajungi ni pidiang namar bangi soto bakine ki kane ka allotment ka patmai kanong kaya jimin to na uta ki baro ki longyeng ka paduk ki job card holders laban ong lani kita ki unskilled laborers kiba yo kene ka jimin to ling ba kene scheme. Like if any of the misappropriate of any of the fund or schemes, see, and in this government, and especially under this the new act, that this new act, it will clearly help the people, especially the like the VECs, which they can monitor the work, and this work should be transparent, and the job card holders also, they can get to know about what they are going to get, the benefit which they'll be getting, and the transparency in the works, it will be more efficient. And we are hoping, as a government and as a minister, I'll have to direct all the concerned blocks, the PDOs, to streamline all the works in such a way that that there's no misappropriation of all the schemes that has been allotted to them. Ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association kalalit banikendo yusumbut Menteri Rangba Kejelau ba senyaw Balangdhar. Uba kemiru ekatna transport haga bagaseng kinongnya akali kalayo ekejengkular ban pelatno yaki kali kamai jengki trai jela naku hukum ban pendat yaki kor vehicle location tracking device ne VLTD. Sembut Menteri Rangba Kejelau bakmi ekatna transport uba senyaw Balangdhar ulakular ban pelatno eki kali kamai jengki trai jela naku hukum ban pendat yaki kor vehicle location tracking device VLTD. Ulang bagani kejengkular kalong kerpang namar ki kali kamai kebayat tang hapo uput usam jong Kejela Meghalaya. Yakani lepentip do Presiden ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association uba Wandon Bok Jerwa. Hadian kejengnya kendo hapereng kekenhuan bat usembut Menteri Rangba. Habakran kilat patai kubor uba Wandon Bok ulapen pau bagajing tubu ban pendat igin kor kawan ra kejing e ke bakrau kejing lut ban thiat ban pendat bat ban pentrekam ya ke VLTD kalong kebarempalan. Bat kebakta ke yok kokot joginongnya akali. Hagi babun ki benta Kejela ka network kambiang bakani ka penlong ka kor VLTD bahkan omla bantre kam hok. Kitrai kali kamai ki bari kitrai jela ki ya tangi ki jaka ki bajan lo benrap syo bat am dan kam ban bu da kini ki jatan. Kane ka association dog nongnya taksi lambat ki bagi kinhon ka dawa bak sarkar ka ben pensange no kene hukum bad uba Wandon Bok ula kentu bak sarkar ka ben emerging mot bahaswa bagi kinhon penyat kali kamai kanang banlat jing stom inongnya kali kamai. Mas ng Balangdhar ila ayang ka assurance hawi de ba kajing persa jongi vehicle tracking device ba bala I notification la ka central government nang the te namar play bangi persa ni long ba ka jinglong jingman jongi ka takar kamai ka jongi kaya phe ba ki plain area
kum song ka geographically ba ngingi ban maki kala ya pher karkum man na dong mangi hang ni long trahi mangi ki kali kamai kiwi ki jama ki long trahi ki agencies te hakju apor bangi yaman tahi ni skokman sikadaya ba nagaliang Deputy CM la aya ka assurance ka ba 100 out of 100% ba yakini kali ba kamay locally within states lani hapo ka states pelag no bat yaman tahi nang le ka system makipat ba makitra kali kin long bayai sha la banlong la sha ka singila banlong nen la chi singila banlong yaman ta ka singi tin pala banlong kalong no ta namar pale kalong bakaya be ka system ni NIC te hakju ko por kalong ba ni tracking device hi kadai be nang banta ka safety jong kinang le nangwan but ka safety jong nang le nangwan hi ka ba ngili kali ba kamay locally ngila da bu lupa ya ki pat ba nang song kali war kunjuru yang ki ba nya kali locally ngila dan lupa ka safety namar bangim le jengai wan onda ngidon be tang hapo stit lo jong habide ba ki we pat ki kali ki ba long interstates ya gitu hi kelong ba nginang don hapdeng kejing ekran maka lak manlang menweng lang yaki lani em ne ya kata kelong don hapdeng kejing ekran kampat long 100% ke assurance ke ba anak liang CM atau CM te henry ke bala 100% ni ta kelong betang yaki ba kamai lokali hapok state nadu tu kasngi ba kilap mi notification ba ki kram pendat itu tiar lane ki kram si hiru wade ka kot kaslai berkon man nang nadu lasa kasngi kala kan si kram da pendat itu tiar but nang ne sakman ngasu tentu tude yak sarkar ba lakuno puno ba nai warak sibun tan ki company ki bana sabar dak ba pin ai subsidy sibun ha ka ba pin krong par i khajana ba kam he nangi kitra jala tang kata he kali ka ba message ka ba ai ka sarkar ba penuna no ya ki company ki masaba warnam krong khajna yangi ki bahe andre mata phi krong khajna yangi ki bahe phi subsidy bahe par ki bai par kami ha peng kalau ta ngi gidi ki jai bantri ko ngile ban kiyo ngimde ki jai bantri ko ba ngila im ha kata ka ba ngila ki lupa nginang long developing ha bro kilian la kanya ka kamai kaji hayo kokot ngani ha ka puli peti nang sedang nginang long ki developing ha bro kilian Kinong elam shnong ka golf links ha kala sing ublay jeng katayo. Lalit bani kendo yaw menteri ketenat sports bat youth affairs ka jala Meghalaya uba wailat miki shela. Ha ka ba kilapen pa gajing e ka bami na gajing shlay ka bajor ka than pedeng shnong golf links. Na gajing shnai ka cafeteria bat gajing ra cha drong yak benta jong ka madan Jawaharlal Nehru Sports Complex ha ka ba kinala kila sakut lut. Kinong ilam shnang ga golf links hag arwak tarik urampang arajar arpun riau ilawan mani kendo yung menteri ketenat sports bat youth affairs ban penpaw kejing Sofia halor kejing e kabami na kejing shlay kabajor kan pedeng shnang ha golf links habakeren hakilat patai kubor bad uba Michael Heck hadin kejing e kendo yung menteri uba Michael Heck boleh tu bag kejing shlay ga sedang nado belasna ya cafeteria bat kejing ra ya kekerdan jong madan kam halor ha ka Jawaharlal Nehru Stadium. Ini kalau penlong yang kinala man sakut bat mla syuk bentut ko Ulang menamar bag sarkar kadang penkreak ban penlong ya ka national games sa kanong ba shilong kasnong kala kentu ya ketenat sports bat youth affairs ban penbet no ay kajing ya kanang bagajing shlay kan penuwet ya kana gelumpong ya lakai bat iyeng kisam jeng nong kasnong kala kentu yu engineer jong sports council ban let kimi ilang ba orang ba shnong ya kijaka ki balang ko kamtam gitu kijaka ke badan hajan ka coffee shop nang banyo ban le ka badan kam Hasho Benwan ka ayom slap. Ila de ajung tho sports department bagidon kini outlet dungi south liba persya pa kini kian complex teknik outlet dungi mentai bagidon south li kimi aju bagidon so ka kalba nai ka kalba do kami aju kini kumjungi te bene kini ade kini laba flop yang ika kasnong golf ring teknik laba flop laba kata ila system tam mentai ila bendu is kendu tikim kit kia jadi jala kadau na kalian kasnong na kalian drama kasnong golf ring tingi wan kendu directly minister tingi songur ibin minister juga sport ila kit kia ila funi chief dia mata yang kerki di belai cyber inspection itu aja so kalau ajan datang ke national game mata ketika buram so ketugar road ketika VIP road bi kami ingin bagi VIP kian dan itu baru
Kalau saya lakukan ke BIP kini ada tu kan non suka flood untuk terkejing leranya ke department, mereka ke department ada ikut senang kata, ayo kan. Dulu itu jadi ada masih sedang tan. Tapi kim kian ada kamu jadi tak kenal nak dia senang, dia kini senang gila kan saya ini kepala ada kim leh ini kan outlet kepada berpelai kunjung sini, tempat itu BIP itu yang bikin berkang. Petition support Chief Minister. Ni address Chief Minister ke bentang ski ni ai yang ye kedega ye ke chu hi ke city bang ye address be direct to sports minister mereka ni kalong concern but the sports department kata kani ka flood kani ka jaka ka jongi satai kemudian ke JN complex ko flood ti ta kana bukan kani ka national games ti ngisim ni kani ka buban pergi ye ki kan nak kumnu bigila ya ka ban senan mentabakin pelaj ya kau makan flu sebuah wagen ngirkan pelaj naga jing sili joko ya keselong ke haga cukup por ka JN complex pelaj naga flat. Jadi ka problem ai kadi perselap ini. Teman-teman itu kejeng ke terkom ke kaya itu lalu kan. Taka kani ko umbo kami aju. Di nakalian jungi berprudi like itu, nakalian prudi ko bakani mereka isu ka kamram jungi kai bi belle kan ala ngale kadi bitang tu update kami aju umbi temen kadi ada prudi itu engkel bro prudi lala lot yo last time ku itu ma kami aju problem kan dia tan jadi kani dikata orang pi bang isu Eropa kadi kata BIP road te berkoi kata segi gibri besar tu kan problem dia kan orang at least long nakalian juga sport department so mah ketika ni saya Chief Minister ini ada thos ti kan ini bagi external national ini ada thos jadi kalian juga ini apa termasuk komposisi itu jadi tentang so i Minister juga sports ila kitkia ila funi si direct yang ba lek ban lek kerki badan kam kalau dor mah lek ini Ki padba nong song kesnong balat mausalia bak kesnong Bamarjan ki bahapo Karanikor Civil Subdivision. Hakesis jan jangkatoy balala klemi padba ban persyajur ke jingklong palat pod ikimau bat usyap daga company Bhagya Traders na Guwahati ke bapentrei ya ke jingker kenro asilenter jangkawa umngi. Ipadba nong kesnong balat mausalia bat kisnong Bamarjan apo Karanikor Civil Subdivision. Kibri kisnong beransenda bat kawa umngi bat kibaju syakta man kapor hagajing syarong ki yang gisam. Hakalai puitrik kula lekot arajar arpun rio Ilami padba ban persyajur halo ke jingklong mau klong siap jong ka company Bhagya Traders na Guwahati ba pentrei ya ke jingker kenro slenter kawa umni ne ke benta penedai kisnong na ke jingbam jengko Hagani sing padba jong ni ke artli kisnong kilami nado ki samla kan thai bachenrang bat kilong kemelong kapa ba kinong penya snong balik jurep ki jaka ka bakani ka company kala klong mau pathar syapang mini jangwa umni ke jaka ka kang persyaban mau ti siap lagi buat penyiap distrik naduk gipor ke bakam mensyua. Lalap bagani ke company tang nagadau ke jing mentoy ialah dia bat ban pensuk ya ke rukom terekam kala klong pathar iki mau ke siap klem dasngap ke jing betha. Uba koilan kardosau orang basnong ke balat abai keren pikirat pathai kubor Blitho penaduk kesenam arah jarhnyo gladon aduk kumbasis pa anyo putli gilong gieng ke belasya penjat ke wa umni kentop ya ke yang mane ki skol ki Anganwadi Center bagi cakap padba. Bad hadin ke jingirap ke sorkar ban ker kenro aki kendiat senam ke belalet ke lairap shibun. Hendrai kini ke jingklong pathar jong company sepang mini kan bo jingma biang ya kini kisnong ke porliur. Kumtan kaliang ki borsnong kilakang persya kini company ban klong mau biang na kini kejaka pada kila aipor expose ni ya ke Bhagya company bagi dia ban pendap mau biang ya kini kejaka. Agak cukup por kila kerpat ru yo nong mikmat bagi bor sorkar ban tuklar lem halor kini kakam. पत्थर थाने का परमिशन हम राजा से लिया लेकिन ये लोकेशन से नहीं लिया था उधर क्वारी से नहीं बात के बाद वो जो जितना आपका काम चालू हो रहा है ना भी चल रहा है तो आपको किसने मतलब एग्रीमेंट किया कि नहीं किसी के साथ राजा के साथ किया एग्रीमेंट एग्रीमेंट है कि नहीं आपका पास अभी अब मेरा पास नहीं ऑफिस में है तो एग्रीमेंट कौन किया था हमारा एमडी मैंने एमडी सर और राजा के साथ अच्छा te hakamanongkong ni penpau do kajang sokmen kebede bat sorkar India bat penjuru sorkar Meghalaya ya kepalawan ra ya kena ke project na kamta ban ai ya ka protection ya kena kisnong ba marjan yo kena ka wa umni te handrai ka ai ka ba kumki long trei ya kena ka kam ki le bom sunyau biasa kebede ban klong ki mau siam
te nakaliang jung kum ka snong bat katuk ani ki snong ki mamarjan ki snem ki blalek nilai yo banwan pen i markhmat lah kene ke jaka ban nakano ke jaka baki dei ban klong ki mau ki siap Henry hadin bang nilai keren katuk an nepor ki snem ki blalek Henry ngi i pat mentau snem arajar atsan apun riu kini ki kontraktor pade ki le bom senyau ki klong kat bamon ki jaka te nomor kata ya kene ke jaka kidal ada klong ro mentala kumba sibnai tam dan ini nakaliang jong kada barsnong ilawan pensangnya no nama kada ki klong ya kene ke jaka bolak penkela dolonong dakam me mariang kala ban kta ya ke snong balat bat ki snong ki mamarjan te nomor kata ngi banse kene ka pon ngi habyami pajba nakaliang ka dor barsnong balat kente bat sendang bat ki kun samla banewan ban yapek dan ban khang ya kene ke company ban ti ya kene ki mau na ki jaka ka ba kta ban penjot ya ki jaka jong ki snong ki thau Henry nakaliang jong kada barsnong balan nyim khang ya ka project ke bala pentrei teknik kontraktor bar ke bala ai lengbar ke sarkar India bakum juru ke sarkar Meghalaya lengbar ke department water resources Henry ke ke bangi kwa kalong ba kidei ban klong ya ki mau na kiwe pat ki jaka lane kidei ban wanra na ki kwari mo ban pentrei kam lane ban senai gini protection wall bakum juru gini ki boulder pitching na kamenta ban yada ya ka soil erosion gini ki snong ki jaka ki mamarjan te lamar kata kum kador bar snong ni tap da jing snoukia ka bajur lamar kum bangi tep bagi snem ki bala lek no kum ba arpo snem tam da ka jing klong pathar jong ki kali le semo ngila banong ki ra na kini ki mau nang ne wa ni ki ra si ki we pat ki jaka te kala penjot kham tam ya ka snong balad hi borok ko wai ban kat kum ka jing ken jing dia jong aku morong ba snong bagi ne ki arpo snem ki bala lek no ba hadu chispa nyau phau tali ki longyeng tang ki longyeng konthop bat ki yang school ki yang aganwadi bat ki jaka puta nila jot lengbar jing khong klumar jong ki breu ki baklong ya kene ka ki mau ki siap nang ne ka wa umnyi te namar kata kum ka dor basnong ni pen pau jing sngo khia hadu kata namar kene ka kata ya ka imlang ka salang ka kata yu barit yu baduk ukun rangli lane ki kun swet ki kun rangli namar sisen bala jot kene ka di penjot ke mariang ya kene ka snong balat ka lalong sisa ke jing ke bakrau yang ikum jinong song snong te namar kata ngakarpat bat ngapil ha kene ka por ba keyboard be depek tam ya ka sarkar Meghalaya lengba ka department jo ka water sources bakin monitor ya kene ki kontraktor baki pentrei ya kene ka project ban ai jing yada ya kene ka silenter jong ka wa umye nadu mauselia hadu bodar kamot ladu lalpani ndai ban siu sania akini ki company ndai ban wan pek kha ban monitor ki knang ba ka jing trei kan ya woodwood bat kumjuru ban yada ya ka jing klong klumar ya ki mau ki siap ba kumjuru ban ai jing yada ya ki snong ki thawa barok silenter jong kene ka wa umni hi barok ka wei tang yang hang ne ka caka hang ne site majan snong mauselia ba pentri kene ka project hang ne te kene ka caka nadu mensua nadu kapor ba impat yo district kemun nadu kapur ba danglong civil solution nakaliang ka solution makorwat kim sya ban klong ya gane ki mau ki siap na gane ka jaka balong na dong mingi yang kawa umngi dan rei ke ke ba penlong mentapat hadin bagi lawan trei gane ki kontraktor ya gane ka project ban ai pitching ya gane ka snong mauselia ande ki laklong ya gane ka jaka te namar kata ngi kum ka snong ka thau bat ki snong ba marjan ngi wan menta hang ne ban khang ban klong igini ki mau namar kene ke jaka kayada ya kajing tut lana kajing penjot yang kemariang telah da klong igini ki mau kan penjot susu arsya laisya ya ki snong ba marjan jong kene ka wa ungihi barok wei te namar kata ngi nakaliang jong kador basong balat bat kini ki snong ba marjan ngi ai ka order menta ya kini ki bat pentrei kene kini ki kontraktor bakin refilling करना होगा ये जगह पहला वो क्यों मना है अभी ये जगह पहले जैसा कर देना है तो पहला जैसा हुआ मतलब इसे पूरा रिफिलिंग करना है ये हम लोग अभी नहीं देगा ये इधर से boulder blocking and sun blocking we not allow okay so according to the order before also we have given the order by the authority means that responsible from the Makorwat before not allowed to pluck any boulder or sand from the eastern part of the Umngi river. So we have to follow that order. Yeah, so we order you to stop plucking
and you have to refill all this more. Okay. We'll try to restore everything as much as possible. So you have to do in 1 week. We are giving time you to refill this within 1 week. Otherwise, we will do 1 week. another. Otherwise, we will do You give me 10 days. 10 days. Okay, we'll give you 10 days order. If you are not refilling this, so we will go to the higher authority. Katanat Commerce and Industries jong ke Sarkar Pedang Rengkat bat ke Federation of Indian Export Organizations. Hakasing ba arjong tayo kila penlong ya reverse buyer seller meet ha State Convention Center hakanong ba Shillong. Hakaba arpu pratli ki karkhana khayi naki khan rutli kiri kelawan kendo markamat ya palat chispa tli ki micro small but medium enterprise neki karkhana red jong ka jilla. Ya gini kejingelang reverse buyer seller meet lepli do menteri rang ba ka jilla Konrad Kongkal Sangma. Hagabau leplat pat baru ya ka shap jong ka Megha Rise but state level MSME portal. Hagajing dan lang usumbut menteri rang ba ka jilla ba asnya balangdhar Chief Secretary ke jilla Dr. Shakil P. Ahmed nong mi khmat jong ka FIEO ka Neha Mehra bat kinong thiet ki mi khmat giri baper. Konrad Kongkal Sangma ba ajeng kran belapan pau bagalong ke klemat ke besnu sarong tang ya ke jela Meghalaya. Ndaya ke than stelam ni hi barokaway bat ula banjor bakum kini ke jingshim khya ki degi bapen mi ki babon ki senjam. Bat ke jinge trailang ke bande aslam ha jaka bagan sulong ke bat long tangkum kadak jong ke jinge don lang. Ulang baga Meghalaya kala pendono ya palat sauspa ki jingte aperking ki bagantop ya kabala jankot syaki nyo potli. Ki bedegi kendon ki beyadai ka kambala bat lawan ra ya ka Unified Investor Portal ban kenya renti ki kam ban ajing bet. Ula kedoro bahalor ke jingsalan sabari kom usotrun ublayo ya kesernot ban salan sabari. Da ki jahat bat ke jepun wandur ya ki muslim musla de self help group ki bala penyat da ki long keme. And the Northeastern regions as a whole. A reverse buyer seller meet is fundamentally different from conventional exhibitions or trade fairs. While exhibitions primarily focus on display and promotions, an RBSM is a structured, outcome-oriented platform designs to facilitate direct business-to-businesses engagement. Here, international buyers are invited to the states, matched with identified sellers and provided a focused environment for discussions on product specifications, quality, standard pricings and volumes, and long-term sourcing arrangement. Hashwa bangi ne kimi iki kubor ke bedangsa ngin pengken mau biang kimat bekongsan joko kubor bentar tayo. Yo say khat pratli ki medyap an mansau prangot ke jin betai gram do yong bean a Izjan Hills. Menjur ke kenhun menteri ban penkelai ke Meghalaya Outstanding Sports Policy pada ke draft Meghalaya Outstanding Sportsman Direct Appointment Service Rules. Aishwa yak ILP nang ta sekran ya karel yang scam MP Dr. Ricky A. Singkon. Gular ke Sarkar Pedang man plat kisah ya gibil ke bedangsa apo gejal Jivan Mission apo Ubrai Rempang ong menteri ke tenat PHE. Kajing syapnya Buraja Raghuvanshi yo ajamin no arngot namar bamdan kisaki ke babiang. Bon kishnong kim yo kam tikna kajing siu ru kesakut lut yaki ke Ribhoi District Congress Committee persya ya ke Viksit Bharat Jiram G Act Hanongpo. Bad nga klempoi perkat bagajing persyang kan seso nga sngo komen nga sngo yo mensiam nga sngo ja thai ong uba haliwar. Hagas ni ba arjung katayo menteri ketenat CNRD uba sustenis sotun. Ula plepat ba yak program Sampurnata Abhiyan 2.0 haga jingyalang kablalong haga parish hall Hanongpo. Da kajing temu ban penklan chok iki kampen roy haga district Ribhoi kabadai ka aspirational district. Ban penklan bat ban tiu chok iki kampen roy haga district Ribhoi kabadai yo kajing itu kumkawai niki aspirational district hagari. Haga laik tarik udampang arajar arpun rio menteri ketenat CNRD uba sustenis sotun ulalit ban plepat ba ya ke program Sampurnata Abhiyan 2.0 ha ke program kablalong ha parish hall Hanongpo. Lawan banedan rengkat ru akan dikasih ba Meral Bonds MLA ke Hanongpo constituency u Abilash Baranwal u Deputy Commissioner ke district nalor ke officer ni kita terikam sarkar boper.
Habakran kini kesengi ubah asas tenis sotun ulih tu, bakatong hi jongka sempurnata abian 2.0 kalong ban penklan bat bergentiau yaki kampenroy. Kam tam ban penting kena bagi kampenroy kinyak ben, hagisnong kitau. Kam tam hagisnong kibakendong jongka lagi aspirational district. Udah kenturu ya baru ke officer jong di tenak rekam boker bagi netrelang rungkat kenang manla ban hok kampenroy hagisnong. Ibala mangkat kum ke aspirational district framework. Kam tam hagbayday bagkakoi kakya kapuli puthi karap karyang ke skill development nagkita samla bat kiwi-kiwi. Kajing play ya kesampurnata abian 2.0 hagi district Roy kedosha ya kajing play basisha jong sarkar jila bat hakimat di Kampenroy hakalangisnong jong ki district bala itu kum gi aspirational district. Jom bersokar tembak bersokar adalah berpendekan yang dibagi itu semua ini ada orang lain yang itu mak hotel umroh gelapan yuk yang semua aku akan ikut kawan penentang siap-siap ya kalau berpendek yang itu dikatakan itu diimat kalau dia sampai textbook jadi school hotel time distribution of textbook in school stand together dan kadang sampai jadi soal data nanti nomor dan kadang jadi persiapan script yang jadi diabetes hypertension dan kadang jadi immunization yang belum kita ibarat kendai berkata jadi indicators become kibat sokar dan sokar dalam begini ulung di dari kerjaan lagi kibat pak kini pak kibat pasang di Asia jangan begitu kibat Hamadan banyak sebelum kena beli income di rumah pak hari ini persang tentang pelak pak yang dari kan sempurna abian tubuh dari setempat kawasan yang kembali isi dari berbagai di lima bagi di tol di tulung masukkan di tol di tiga di bantu tiga bagi tulung di berbagai tiga di bagian kilo berbagai Kajing tere shitam ba kajing tere med bat mensiem uba haliwar banchna bat pene pensa ek jingking jeri om tang ba kala paunam ba hagajela bat kering ya kinong jung okai perthai
Hendrai kala pelong sendan uni urang ba ban Syajiet ban yok pediang ya ka khusnam Padma Shri Arhajar Arpun Riau ka khusnam ka bahatam ya kinong shong shnong jong kanegari. Haga arpsan terek kula lengkot Arhajar Arpun Riau. Sarkar India kelapan bena bau ba haliwar unong uwe ni kebanyo ka khusnam Padma Shri. Kani kalangkum gejing itu jing trish tom jong ni urang ba banchna bat ban penek pensa ya gejing kiang jeri ke badan hakashnong siet. Kashnong siet ke kashnong ke bahap apa ka Shela Boholaganj blok. Bat gejingai kembah 2.0 kilometer na ganong ba Shillong. Kani kadi kashnong ke badan kembah arpau tam kiyeng ba kadi kejaka kabala yo shibun kijing kelku. Haba pai keleng la ban i ki dieng kwai selatempau ki sentio bat ki kenbat. Rengkat kejeng itenat kamariang bat kejaka ke BI ya kejaka kapot bat keri Bangladesh. Haba yo lat menekran berubah halibar nengkong ulapan pa kejeng sokumen. Haba yo akene ke kubor boga Syajiet ban yo ke khusnam Padma Shri. Bat kani kalong lengba kejeng kerku utrai nong bok nong tau la benrap shosho ubah haliwar. Haba keren halo kejing sedang manchna ya kene kejing kieng ding jeri belatip kum omkar living root bridge. Ubah hali ule tho baula sedang manchna nadok udang dan spos nem kerta lingba kejing batai ba kejing hikai kupa iet bad kupa jung. Haku to kopor kene gede gelenti ya kejat benet chemaulong. Kejaka bagi nong syang kidan ya kileng karap jongki. Hendrai namar kejing jor uslap ha ke por liur kani kejaka ka juslei bat kebuk jeng ban kam syakawai pat kaliang kumta ha bawat gilat kelenti ban penlong ya kalit kawan kebasengan ukpa iet bat ukpa jeng rengkat baru ba hali ubrang dan spos nam ha ke por ili ie kejing don jegi thiet ding jeri ki baklan ba kila shemeki ke muksai bat sedang bantan bat penwandur kila pen skameki di dieng bat kisiet bat ki ie ki ban por bat sheme kadur jong kejingkiang ban peneso na kawi kaliang syakawai pat. Ubah hali ule tho baban penelong yaka kabaklan bat kabala banyat ka jingking jeri ke syumpor kumba saupo hadu san pos namiyai. Kini kejingkiang kisyong ha kejing terang bat penwandur yaki kat no kuwa ban penhe ne penyar yaki. Ule tho ro bah kaliang jong ukwa bakane kejing shnai kejingkiang jeri kamde ban kot no tanghang ne. Nrei uju aja hikai ru ki kon ki siau ki lok ki jor bat ki marjan marpa. Rengkat kejeng kermen ubah hali ulapan pau ya kejeng kuak bagi pateng ki banwan ken sumar bat ken penek pensa ken kejeng king jeri. Na kawai ke pateng sya kawai pat. Tengah sungai kuman ai sibun kan ba. Ublai nang thang bu kan yo ai na kon pia bangan yo no kon me ba hadu banda benda ya kata ka awat kan yo ni so komen ma pila bani thu lor ka lor jong jon ka ki khun te gadan so hon lai ngot kan thai lai ngot islam và về kan thai te la ga jing thai man ka sui te na la ni te lại không phải nga không tập bèo nga khách quậy khách tập bèo ka so meret ki satar pat ki hakarat pariyang yo nga yo la na ma ban pulian ti la puli kan ni ti puli ti tate adu lang ham panalit kajing puli te de haki abi ke kata nomor kata nga kan wa shu ban school wa bangan tre kam la jong kata lu lu ma pila sang dak snai ke ke jing kiri kan te wa sedang hit na du na ham khna lit pi na du banga shpau na hat wes nan to te wa pesang he kata te hadu mentar phận ma cái gì ý cái khi mà sang cái gì cái này cái gì cái bọc lông cái pelong jangan te nama ba nga ganai kanti de ka ba ya lembasha du molong jaka rep jaka ba thang mate bre
te ipa olong ki pai teman yang ki pun di gedeng kisi te ka karat ka pun man kasan te da kajing bu gini ki pai teman yang ya kan gading jiri ten dakila mi thim wa ban ya no da kan gading jiri nasinya sasinya da kan ki thit nah hadur mau stek hadu kat nu nama kanisa cincin kiri kan long ka basam ban long ban ya berapa katate kasangkat kum kajaka la banang hadu lakusan sahosnan lisan kosnan kumta kat kum kajaka kat kum kajing kwa jang kata kaprin kuno ki penyar penhek ya kita ni jingko aja long snack kita kapur bersama mah hati kita menghisai ni kawan ni nak jemput ke sini pangan semua ni dah ya kajing kate ipai te isai batai isai kai te dan nakatakai ngaru nga persyang kum tater ne ikai ru yaka thum katep yaka rep gariang usok phi dei ban thum kum no rupam yo kwai phi dei ban thum kum no rupam yo thum pe phi dei ban thum kum no rupam I patai kum ta ke ngaru ngai ngale kum ta ni kajis kanya te long ta ne apa ngalah le persyang la benta kumne kumakalang te kanya se janga te habalon lo kumne te ngasep kemen ngasel yo mesin ngasel ya ini panggil sistem bos ngasel janga apa hati pun ai tentang ai ke hitai yang long dian tak tentang but ya kan kasam ke beli kena banyak mah hai taya ki kun diksil international bertau beralok payo nga ai te ya ji hikai ngai kan tu makin baik makin penai penskan makin sim ni ka benta om tang hang ni shawe ru sak dia lagi jong di senang ru ka tai dan kan ni ki jadi bawan na seta ya ka senang ru ala kam kiu om de ta ka senang ru ya ka tai jong ni sora sene ru ala kam kiu bang jing dan jong ni ki jadi ban penai pasal teh dia kata in hab sim pateng lah pateng kita ki kun sel neki dong din bakin senabiang syawai ru om tangan tang ya kan ni ru ide bani sumal bani buram ban penai ruskan bahkan nong kabane baskem bahkan sian pateng lah pateng te parlok da ketua ngila poi syukur pukut juga tup kubor jengi mentah kejan miet yang saya syambiang bar pila syam tayo hagejo kesngi bat hagejo kopor kubai shibon kapor jongpi bat kiaso